Bugün әкияти матур көн. Білем, bugün muajiza bulacak. Muajiza izlep baram. Kaya gitti oğul. Menajil fayda. Akiyeti sonda. Ayşin'de ne sebep? Şüphete Menslar Yollu Şunday matur. Cemile'ge vermeyeyim. Yüzüme kaldıram. Basmazsan emine bas. Bas kızım öpüpe. Seni basmazsan emine bas. Senin baskan izlerin emindeki tere bassam. Senin baskan izlerin emindeki tere bassam. Aha su. Bu benim şitikler. Ebiyolarını benim duyuma dip soklay. Sandığını min taptım. Demek şitikler de miniki. Min ülkenrek, olar miniki. Emin kışkine. Mini irkelerge gerek. Bir manda olar miniki. 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 Miniki diyeyim. Miniki. Bir olar miniki. Miniki dedim. Tağım tartqalarsız size. Yok, bulay bolsa men boshqa ish pishmoqda, qiymoqlarda bir narsada pishirmayman. Bir pişir indi. Rivoyatda söylemeyim.
Нинди риваят? Сөйле әби. Риваят балакайым. Шыннан да сөйле инде, әби. Сөйлейм ме? Сөйле. Ярар, ике кийсез кызымның біраз файдасы тимәс микән? Риваятны кылмасалар. Кайчандыр безнең авылда алтын куллы читекче уста яшәгән. Аның да ана шундый киң таралган, хәтта патшага хәтле барып җиткән. Аның хатыны бик тыйнак булган. Бер кайчанда иреннән миңа читекләр тигеп бирәл дип сорамаган. Ләкин бер вакыт бөтен нәрсә дә үзгәргән. Миңа эшләргә комачауламагыз. Бигрәк матурлар. Бигрәк матурлар. Үзләре шундый йомшак. Миңа да менә шундый булса иде. Оғылма. Торналса. Бойыткун. Затлы бояр хатын өчен. Крестьян хатын өчен түгел. Я, бар. Мине борчыма. Agar da vaqtdan dərshini bitirməsəm, boyar xatını məni aşılanacaq. Әти, yanında şülli ahırsı. Belki tabibine çağırırız. Нинди шерил тагын? Уттай эш вакытымда. Мен аның елаганын күрдем. Бар. Ана узган ай алып кайткан түнәтмәне эшсен. 7 сум акчаны мен анда юкка калдырдым. Бар, менин вакытым юк. Нихи начар, аның ağzından kan kile. Әти, әни көтә. Хәзер, торам да
Ай, кешке ашын әзірлейм. Yat indi yat. Koşu kadın nazarlar. Yok енді, бірсе сөйлесең сен. Kullarım, Көршілерден ұят бет. Өлім халінде ұятмын бет. kullarım boz kırıksı yok. Baral ulan. Seri yapan ait. Ben tabipini çakıram. Enin yanında oturup dursun, yarayım mı? Var. Фәйіз. Сен ғаршын тыңлайлы мені. Аллах, өзігіне біле көп мәмеңа қылғанын. Тек ашылған. Теге баярға тіккен қатынына тіккен шетіклеріне мен ада тек. Сен ғаршын. Тек ашыланма. Сыңғы өтінішімді керек қақма. Tık. Şiirlegen buraya. Buna minde çıkırgan sayın. Şiirliyim deyip yatsam neşik gelip çıkayındı. Buna ben hazır tabip ne şapıram. Ol senin bütün şiirlerini de bulsun. Hürmetli Fəyiz əfəndi, xatınınızını qaradım. Naşarğa əzdirlənirgədir, əmmə Xuday təğələ rəhmətini aşam. Не тоғанды нашырланды, сені шақыра. Toydan men bulardan qahar soqırlar. Şeytan ol. Benim indi kişim kalmadı. Sadık Emin bu çiftliklerini üzetigerge verdi. Şeytan, sen beni toktata almayacaksın.
Мен барыбір bu şitiklerini tıgaşakmın şeytan. Эти, не то гынды шырланды. Сені шакра. Şeytan alır. Benim indi kışım kalmadı. Ya Allah'ım, gaffu et beni. Ya Allah'ım, gaffu et benim saranlığım hem korkaklığım için. Bilen, men gayıplesinin aldı. Tek hatınımla gaffu et. Olana layıklı. Men ana avırıp yatkanda da anın şanışın aklay almadım. Anın ötünüşün ötey almadım. Men bari tek patşalarının hem baylarınına borçlarını ötedim. Gaffu et meni Hudayım, zinhar için gaffu et. Эти, eliminin bugün biziklerine kesitike yapıştırabız. Eminin bizikle itiklere bu. Belki elmasın görmez de naşar kura başladı. Mine de güllep tanımay. Рәхмәт, бәгърем. Без тиздән. Дуял итеп кайт, әни. Мин зыргып көтәрмен. Әллә Алланы күрәм инде мин. Әллә чынлап күрәм. Сукыр кешегә нәрсә генә күрмәс. Файз. Рәхмәт сиңа. Бергә гомер иткәндә яхшы ир булганың өчен. Senin bilen bizden bir nersege de muhtaçlık bulmadı. Allah seni saklasın. Şu şey gittiş. Motor şitikler için rahmet. Ben rahmet sana. Şu şey gittiş şitikler için rahmet. Altın yüreğin senin. Kulların da altın. Hazır men yalan ayaklı Kristian hatını түгел. Bayar hatını. Hatta patша beke bulup öleşekmin. Allah'a min şükür. Nindi motor gün bugün. Шулай тұрып, Аллах әлеге шитіклер біле кеткен. Шитікші өзі үшін ең бірінші шырақта яқындарын турында ойларға керек. Өзі ойлыңа бірінші шырақта шитіклерін тігерге керек деген сауап алған. Нешік шитік? Ол бетке есітіклер болған. Кім біле? Итіклер болды мекен саңанда.
Шул вакыттан бирле җитекчеләр идекләргә дә чәчәкләр, йолдызлар, болытлар, салават күперләре белән бизи башлаганнар. Иң матур читекләр читекчелең хатыннарында булган. Алсу, читекләрне үзеңә калдыр. Мин читекчегә кияүгә чыгам. Ник шиеле фәрди